bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko Amerika yemeje umuti uvura icyorezo cya corona. Ikigo cy'Amerika kigenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti FDA cyatanze uruhushya rwo mu bihe bidasanzwe rw'uko umuti witwa Remdesivir wa Ebola witabazwa mu kuvura icyorezo cya corona. Uru ruhushya ruvuze ko uyu muti wica virusi ubu ushobora gukoreshwa ku bantu bari mu bitaro barembye kubera corona, indwara y'ubuhumekero iterwa n'ubu bwoko bushya bwa corona. Igeragezwa ku barwayi uwo muti uherutse gukorerwa byafashije mu kugabanya igihe bifata ngo abarwaye icyorezo cya corona barembye bakira. Ariko uru ruhushya rwa FDA rwo mu bihe bidasanzwe ntabwo ari cyo kimwe n'uruhushya rusanzwe ubundi rusaba ubugenzuzi bwo mu rwego rwo hejuru. Impuguke zanaburiye ko uwo muti ubusanzwe wakorewe kuvura Ebola ukaba ukorwa n'uruganda rwa Gilead rw'imiti udakwiriye kubonwa nk'umuti ntakuka w'icyorezo cya corona. Mu kiganiro yagiranye na Perezida Donald Trump wa Amerika mu biro bye bya White House, Daniel O'Day, umuyobozi mukuru w'uruganda Gilead, yavuze ko urwo ruhushya rutanzwe n'ikigo cya FDA ari intambwe ya mbere y'ingenzi itewe. Yavuze ko uru ruganda rugiye gutanga imfashanyo y'uducupa 1.5 miliyoni tw'uwo muti. Stephen Hahn wo mu kigo cya FDA nawe wari muri iyo nama yagize ati, niwo muti wa mbere wemejwe wa corona, rero twishimiye rwose kuba twabigizemo uruhare. Perezida Donald Trump yakomeje gushyigikira Remdesivir nk'umuti ushobora kuvura corona. Ubwo wageragezwaga ku barwayi, ikigo cy'Amerika cyita ku ndwara zandura n'ingaruka zigira ku miti NIAID cyasaze umuti wa Remdesivir ugabanya igihe ibimenyetso bya corona bimara, kikava ku minsi 15 kikagera ku minsi 11. Iryo geragezwa ryakorewe ku bantu 1,000 n'abantu 63 bo mu bitaro bitandukanye ku isi. Bamwe muri bo bahawe umuti, abandi bahabwa umuti ariko utakivura, bizwi mu buvuzi nka placebo. Dr. Anthony Fauci ukuriye ikigo cya NIAID yavuze ko umuti wa Remdesivir wagize ingaruka igaragara neza, ikomeye kandi nziza mu kugabanya igihe cyo gukira icyorezo cya corona. Ariko nubwo umuti wa Remdesivir ushobora gufasha mu gukira ndetse bishoboka ko watuma abantu bareka kuvurirwa mu byumba by'indembe, amagerageza yawo ntabwo yagaragaje neza niba ushobora kurinda ko habaho impfu zitewe n'icyorezo cya corona. Ngo amahanga ari muri jugujugu mu kugerageza cyangwa se gutahura gushyira ku isoko umuti uvura icyorezo cya corona batirengagije n'urukingo. Ninde uzegukana igikombe? Ninde uzatsinda iyi kuruse? Ninde uzatsinda intambara irihangana? Ni ugutegereza, igihe nicyo kizabisobanura. Tubaye duhagarariye tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu. Naho ubutaha.
bye bye.